This morning we started all the way in Lutzville to make our way to Ebenezer. Just a few highlights. I think the first two was there was literally two gentlemen, Herschel Bam and Lasejo, that started the journey with me and finished off in Ebenezer. So I'm very grateful for that, guys. It really means a lot to us, and you guys made the walk very, very easy. It was also nice to walk with the young people on our way here. It was a nice stretch, and just to hear some of their ideas and how hopeful and excited they are, because that is also important for us, that the young people speak for themselves, and they are ready and they are good to go, and we are grateful for that. Ons as die youth moet saam staan. Ons moet saam staan om 'n beter toekoms vir onsself te kyk en 'n begin te maak. Jacob's Letter is hier om vir ons te help met die om werkskeping te skep in gemeenskappe. Hulle staan in Vredendal, so guys, please support vir Jacob's Letter. En julle, ons is jong. Ons kry opportunities, kom na ons gaan soek dit, kom na ons. So gebruik die geleentheid ouens en maak die beste daarvan. Support waar julle kan en gryp die geleenthede aan. Ek wil net vir Jacob's Letter baie dankie sê dat hulle vandag uitgereik het na Ebenezer en met hulle wat so die staptog doen, die Green Walk. Dat is iets baie inspirerend vir die jong mense, alle die jeug kan deel maak daarvan, soos hulle vandag hier in Ebenezer gewees het. Ek wil vir Jacob's Letter baie dankie sê vir die positiewe boodskap wat hulle vir ons uitdra en die bewusmaking van dinge wat ons binne ons gemeenskappe nie baie van weet nie. En dan wil ek ook ons jeug in ons gemeenskap bemoedig om die geleenthede wat Jacob's Letter daar het op die tafel en Matsikama aan te gryp, want dit kan tot voordeel wees vir ons almal. Baie dankie. Thank you guys for the engagement, followings so far. It really goes a long way and it really means a lot to us. Pakama Ebenezer!